Mwen men mimi. Adlem. Oh, Jazz. Agnes. E ba nou frem? Mwen la mizi, sa keble mwen. Pose tet fred even. Kimi ak dim nou sak pase men, kimi ak ou base wan la men. Bon konen baga bat cheko, konen ma di sam bar bat men baga cheko bat men. Bon la din net. Go mwen chen, konen ba yon ten neg ap travay. Lisa, lo ap travay, kon sa lo pale ou. Che, si ba yon dap fe yon de ala men. Kenen di an show men. Nan ba di an che mwen yon blode mwen che. Sa gen yo, cheko la bon yo sou de spesyal. San de la base, pa la bat nou. Yo, yo problem la ben, yo konen de sam men. Yo, blanche fe, yo, kat jon kazin an skop moun. Yo konen wap job, get skop polis men yo. Jere bat non. Catch! Che, ou patnem se vi, ou pase mou vile men. Sa kwa si mi. Che, kop bonis lan ve, m jen kop bonis lan, men ou pap ka jen kop la guys. Sou ta gon lot patne ou met chike. Yo, espo mwen, fin dap cheke lot patne, dap geto cheke lot patne men. Espo mwen. Ou pap jen di. Men rezon, ou ki mak meto kle. Men, de brale, dap fò, se men dap do sa, wase yon kote patne, ou yon fò do sa. Sa kwa si. Donk men, kop bonis lan men, kon tou chen lo, men, MSTV, yak bay li, kom sa baz men, che, mak po kom sa baz, mwen tapon de dosye, che, mak kite be ya, 7 fevri baz men. Kom wap ki devye an 27 fevri? Sa ka pi an 27 fevri? Che, li dem permet mwen mak kite be ya, ase, bakon sa kap gen, bakon sa pat gen eflep. Men an 7 fevri la baz men fom kite be ya men, la gen man men. Ebe yo, de tout fason, pou di msa kap 27 fevri, men si bon la yon pou mfe nekot ki yo tabiche de dem do. Che, ou vle piye jen baba. Mwen gen le fem, yo, madem mwen le baba. Ebe sa yon Che, men. Ple de rende yon semen ba jen mwen semen. Sa kap pase bon. Kote nage telefon sa. Tade, pa mwen zon lot ade. Alo, kowe. Ko bom tou. Kote nage telefon sa depi mati mapou nou ba jen mwen. Bien klasi. Tade mapou nou. Oh, fèm ba yon lotan. Sa gen. Anou la yon. Sa gen. Sa pase. Sa chou. Ba kwa zon nou ki la min nou? Oh, che m la base, le pa fe fon. Sa gen, wak jere yi tou fèm ba yon konta ye. Bon ba. Komo yon? Pala, komo yon? Komo ba yon yon? M lan gose men. Komo ba yon? Ou la fon yon base, konen. E for yon. Leji, pravi. E respon yon. Che la get kon sa yon men. Sa mi se gen la.